Kei te pukuriri ngā kaiako puta noa I Aotearoa. Nā ko Marcel leo o no Waikato, tētahi o ēnei kaiako e porotēhi ana I o tautahi mō ngā āhuatanga mahi me te utu ki ngā kura. Ko ngā tino raru ko te hauoratanga o ngā akonga ēnei. I ēnei tau, I ēnei wāhanga o te ao, taumaha rawa, te pauritanga I a rātou pakahiwi. Nō te rangi nei e porotū ana neke atu I te 20 mano ngā kaiako kura tuarua puta noa I te motu. E ai ki tēnei kaiako mō ngā tau 20, a leo o e hara I te mea he pai ngā akomanga. I tono mātou ko te PPTA, ki te Kāwanatanga, etahi anō ngā puta mo te education system. E hara mo ia kaiako anake. Nā rātou e ki, mehe pai ake, mehe ka tāpere ki ia kaiako he pai ake mo te katoa. E hara, mehe kei te education system he puta ake ki te tautoko ngā raru I ia kura he pai ake. Te wai tono atu tātou tērā ki a rātou, nā rātou I whakakahore. E waiho tērā whakaro ki te papa. Ko te tāpaitanga utu a te Kāwanatanga I ēnei, he pikinga utu mō ngā kaiako mā te kotahi pai hēneti I a tau mō ngā tau e toru kei te tū mai nei. E ai ki tēnei kaiako no ngā puhi a Burnley, e hara tēnei te mahi māma. I am at the top of the salary scale at the moment, given though that I have been teaching 30 years and to get to this point, $103,000 has taken a long time and it's been grossly underpaid. Nō tēnei marama I puta te reo a Minita Judith Collins, ka taia e tētahi kaiako kura tuarua he te kautau tōna whiako te whiwhi utu ki te kotahi rau whātekau mā whitu mano. Engari, nō tēnei wiki I whakapāha atu ia nā te mea I he taua kōrero. Kei te he nā te mea I rongo ia anake tērā momo kōrero. Hoi anō, kei aia te mana ki te tū, ki te whā, ki tērā, ki te hāpore, ki te katoa Aotearoa. Koinei, ko wai kei roto I te Kāwanatanga, I tuku te mana ki tētahi ki te whā ki ira momo kōrero. I think she made a very grave mistake. I can tell you for free now, we wouldn't be out here if we were earning that kind of money. Mō Bernie rawa ko Marcel, e hara tēnei porotēhi I te mea mō te moni anake. We need better health support systems. We need kai hauora in schools to support our children that are actually going through turmoil. Mental health is a mega issue at the moment, but nobody sees that other than us as kaiako. We asked for money to help with that. They turned us down. So now we're psychologists too. Ia te rā, kei te haere tātou ki ngā akomanga ki te whakaako. Ia te rā, aha ko te aha. I waiho mātou tā mātou riri kei te kuaha I te wai kuhu I te akomanga. Ko te mea nui kia mātou ko ngā tamariki. Aha ko te aha, ia te wā, ia te rā, ia te hipuna. Tāria te wā mena karongo te Kāwanatanga I ngā nawe a ngā kaiako. Hora kairangi Nicholas. Stand up, fight back! Tahu News. Ko te reo, te take.